Dobrodošli u novu dubinsku analizu. Pred nama je danas jedan izuzetno intrigantan, pa i neočekivan materijal. Polazna tačka ovog našeg temeljnog osvrta je gostujuće predavanje održano tokom 10. univerzitetske radionice profesora Vojina Šenka. Predavač je IT konsultant i autor knjige koji donosi jedan potpuno drugačiji, suštinski, inženjerski i sistemski pogled na društvene probleme sa kojima se svakodnevno suočavamo. Da, i to je onako dosta osvežavajuće. Jeste, apsolutno. Cilj ove naše analize je da razumemo zašto moderne političke organizacije danas tako često, gotovo po pravilu, ne uspevaju da sprovedu dobre ideje u delo. Razgovarat ćemo o tome kako bi jedan radikalan, sasvim novi model koji on naziva inkubatorski, mogao da preobrazi, pa na neki način i hakuje političku kulturu u kojoj živimo. Mislim da je to prava reč, hakovanje sistema. Tačno, ali pre nego što zaronimo u to, važno je jasno napomenuti kontekst ovog razgovora. Ova analiza ne zauzima nikakve političke strane, ne favorizujemo određene ideologije. Materijal sagledamo isključivo kao teorijski, pa eto, inženjerski predlog za rešavanje onog frustrirajućeg zastoja dobrih ideja u društvu. Dakle, posmatramo čistu mehaniku sistema, a ne dnevno politička prepucavanja. I upravo ta inženjerska perspektiva čini celu ovu priču tako drugačijom od onoga što obično slušamo. Umjesto onih uobičajenih političkih floskula na koje smo svi nekako navikli, ovdje imamo pristup gde se društvenoj organizaciji prilazi onako kako bi vrhunski sistemski arhitekta pristupio kompjuterskom softveru koji je prepun grešaka. Da, ne traži se krivac u smislu loših namera. Upravo to. Ne traže se loši ljudi, već se traži greška u samom kodu, odnosno u strukturi sistema koji reguliše funkcionisanje. Razgovor o ovome zaista zahteva jedan smireniji ton i svestan otklon od one histerije svakodnevnih vesti, naprosto zato što zadiru u samu suštinu načina na koji se ljudi uopšte okupljaju oko zajedničkih ciljeva. Pa da, počnemo od same osnove. Polazna premisa od koje predavanje kreće je zapravo duboko filozofska, iako se kasnije, kao što ćemo vidjeti, razvije u vrlo praktične korake. Sve počinje jednom naizgled jednostavnom tezom. Najveća i najvažnija ljudska ideja je sloboda. To zvuči poznato, ali ovdje ima taj jedan dodatak. Tako je. Ključni dodatak je taj da se sloboda ne dobija sama od sebe. I ona nikako nije statično stanje. Ne možemo mi sada nju da izgradimo kao spomenik i ostavimo da stoji na trgu. Ona se može osvojiti i još teže od toga održati isključivo kroz jedan neprestani živi protok dobrih ideja. Mera slobode u nekom društvu zapravo predstavlja količinu dobrih ideja koje su uspešno implementirane u taj svakodnevni sistem. To je izuzetno važan ugao gledanja. Premešta se fokus sa apstraktnih ideala o kojima se stalno priča na konkretnu mehaniku održavanja društva. Ako slobodu posmatramo kao taj krajnji ishod, onda su dobre ideje bukvalno pogonsko gorivo bez kojeg ceo taj motor staje. Da, nema rada u praznom hodu. Nema, tačno. Gostujući predavač tu vrlo precizno postavlja stvari na svoje mesto, naglašavajući da ne postoji ništa slično neutralnom praznom prostoru u društvu. Kada neka dobra ideja ne zaživi, taj prostor prosto ne ostaje prazan u iščekovanju bolje prilike. Ne, nikada ne ostaje prazan. Taj prostor se neizbežno i momentalno popunjava lošom idejom. I tu dolazimo do onog najvažnijeg konflikta svake organizacije o kom se govori u predavanju. Znači, nije dovoljno samo imati ispravne misli i dobre namere. Kada dobri ljudi sa svojim dobrim idejama nisu sistemski čvrsto organizovani, tada po pravilu pobeđuju zle, ali veoma dobro organizovane strukture. Organizacija je ključ. Da, organizacija je ta rešetka koja ideji daje moć da preživi u stvarnom svetu. Bez nje, ideja je samo misao. Ideja bez organizacije je samo neispunjena želja, kako bih rekla. A sa druge strane, loša ideja sa jakom organizacijom postaje naša stvarnost. I to nas neminovno vodi do pitanja moći, jer bez razumevanja moći ne možemo razumeti ni zašto dobre ideje tako često propadaju. Moć se često posmatra u negativnom svetlu. Jeste, moć se posmatra kao nešto suštinski prljavo, kao nešto od čega pošten čovek treba da okreće glavu.
Međutim, predavanje uvodi jedan potpuno analitički stav. Moć je neutralna sila. Ona je kao fizika, kao vatra ili gravitacija. Nije ni dobra ni loša sama po sebi, već to zavisi od toga kako je usmerena. Gostujući predavač tu pravi jednu, usudio bih se reći, sjajnu sistematizaciju. On nabraja 6 osnovnih izvora iz kojih društvena moć izvire. Da, tih 6 izvora su odlično mapirani. Prvi izvor je sasvim očekivano fizička sila, odnosno monopol nad upotrebom nasilja i prinude. Drugi izvor je bogatstvo, to je kontrola nad novcem i materijalnim resursima. Treći izvor je sam državni aparat, što uključuje zakone, institucije i celokupnu birokratiju. To su ta prva 3, a onda dolazimo do donja 3. Tako je. Četvrti izvor su društvene norme, znači naša kultura i naši moralni okviri. Peti izvor čine same ideje, oni snažni koncepti koji imaju moć da menjaju ljudsku svest. I na kraju, 6. izvor je brojnost, odnosno prosta masa ljudi. Sistematizacija ovih 6 izvora je verovatno najvažniji analitički alat u celom ovom izlaganju. Posebno kada pokušamo da shvatimo zašto toliko reformskih pokreta i raznih inicijativa doživi krah. Da, zašto se uvek udare u zid? Pa tu autor knjige donosi veoma snažnu argumentaciju. Građani i reformatori prave fatalnu stratešku grešku kada pokušavaju da direktno, frontalno napadnu prva 3 izvora, dakle silu, ogromno bogatstvo i okoštali državni aparat. A razlog je bolno jednostavan. Oni te resurse jednostavno ne poseduju. Upravo to. Suprotstavljanje masivnom sistemu tamo gde on najjači je unapred izgubljena bitka. Jeste. Udarati tamo gde je sistem najmasivniji, a običan čovek najranjiviji, neizbežno vodi u iscrpljivanje, sagorevanje i na kraju u jednu opštu apatiju, ljudi prosto odustanu. Zato se u materijalu predlaže jedna sasvim drugačija, inženjerski osmišljena strategija delovanja. Formula uspeha leži u preostala 3, takozvana donja izvora moći. Sve mora krenuti od ideja. Zvuči idealistički, moram priznati. Zvuči, da, ali je zapravo vrlo pragmatično kada se razloži. Ljudi se prvo moraju okupiti oko snažnih, kristalno jasnih koncepata. Radeći strpljivo zajedno na ostvarenju tih ideja, oni vremenom izgrađuju nove društvene norme. Stvaraju neku novu unutrašnju kulturu međusobnog uvažavanja, odgovornosti i saradnje. I tek ta specifična kombinacija dobra je piljiva ideja, spojena sa zdravom organizacionom kulturom, tek to počinje da privlači onaj 6. izvor moći, a to je brojnost. Ljudi osete tu zdravu kulturu. Masa ljudi se prosto ne može veštački stvoriti i trajno zadržati bez te organske osnove i smislene ideje. Ljudi se brzo raziđu ako osete prazninu. A tek sa tom masom koja stoji na temeljima jasne kulture postaje moguće ostvariti stvarni uticaj na onaj gornji sloj, na zakone, institucije i državni aparat. Ali da bi se taj organski put uopšte primenio u praksi, nužno je razumeti arhitekturu sveta u kojem danas živimo. Da, ne možemo delovati u vakuumu. Predavanje veoma efektno pozajmljuje jedan sjajan koncept iz savremene teorije menadžmenta, takozvani VUCA svet. To je onaj akronim koji nam objašnjava da je današnjica pre svega nestabilna, nesigurna, izuzetno složena i prepuna višesmislenosti. Živimo u realnosti u kojoj se promene, skokovi i krize dešavaju brzinom koja apsolutno prevazilazi kapacitet naših starih sistema da ih obrade. Stara pravila više ne važe, a institucije su naprosto prespore. I tu dolazimo do one vizuelne analogije koja mi je iskreno bila najzanimljivija u celom predavanju. Da bismo slikovito objasnili taj jaz između starih sistema i novog sveta, autor koristi priču o stazama u parku. Odlična analogija. Jeste stvarno odlična. Ujutro da zamislimo urbaniste koji sede u nekoj kancelariji, gledaju mapu odozgo i dizajniraju novi moderni park. Oni najčešće imaju tu snažnu potrebu da crtaju stroge, krute, prave betonske staze pod savršenim uglovima od 90 stepeni. I oni naprosto očekuju da će se građani tu da kretati samo zato što je to neko na papiru tako propisao. A onda se suočimo sa terenom. Ljudi po prirodi traže liniju manjeg otpora. Oni gaze tamo gde im je najlakše, najbrže i najlogičnije, praveći sopstvene utapane zemljane staze pravo preko te divne, netaknute trave.
I upravo ta slika zemljanih staza objašnjava nam zašto celokupna stara paradigma, uključujući onu večitu podelu na levicu i desnicu, danas deluje tako bolno prevaziđeno. Upravo tako. Moderne političke stranke propadaju na potpuno isti način na koji propadaju ti loši urbanistički planovi. Te organizacije su u svojoj suštini dizajnirane u 19. veku. Da, za neki potpuno drugačiji svet. One uporno pokušavaju da nateraju modernog čoveka da korača po tim zastarelim ideološkim betonskim stazama. Ali realnost ne mari za stare planove. Svet je postao previše isprepletan. Orijentacija prosečnog čoveka danas se ne svodi na rigidne etikete. Ljudi traže konkretna i opipljiva rešenja. Nije važno da li rešenje problema gužve u saobraćaju teorijski pripada nekoj levoj ili desnoj dogmi. Apsolutno nije važno. Važno je da li ono u praksi radi. Zbog tog potpunog odbijanja da se prilagode stvarnosti, tradicionalne organizacije postaju irelevantne za stvarni život. Kad već govorimo o toj odvojenosti od realnosti, jako je zanimljivo sagledati kako se analizira sam životni ciklus jedne ideje. U nekoj idealnoj teoriji demokratije taj put bi trebalo da bude sasvim logičan i protočan. Da, onaj školski primer. Tako je. Zamislimo građanina koji ima fenomenalnu ideju za uređenje lokalne zajednice. On odlazi u političku organizaciju i tamo predstavlja ideju. Ljudi u organizaciji prepoznaju kvalitet, prihvate to, ubace u zvanični program i naprave snažnu kampanju. Građani to podrže na izborima, ideja uđe u institucije i pretoči se u zakon. To je teorija. U materijalu se nudi jedna prelepa metafora za ovaj proces. Dobra ideja u svom začetku nije poput sijalice koju samo ušrafite i ona zasvetli. Ona je mnogo više poput nežne, tek iznikle biljke, koje je potrebno izuzetno specifično, hranjivo i zaštićeno okruženje da bi uopšte preživela. Ta slika krhke biljke savršeno mapira srž problema. Jer ako se složimo da je dobra ideja poput biljke, onda moramo priznati da su moderne političke organizacije danas zapravo izuzetno toksično tlo. Surova istina je da je onaj idealni demokratski tok potpuno presečeno. Umesto da služe kao brižni baštovani, današnje stranke funkcionišu kao neverovatno krute, strogo centralizovane piramide. Sva moć je u vrhu. Sva moć odlučivanja je negde daleko gore, najčešće u glavnom gradu, dok se od članstva na lokalnom nivou traži isključivo bespogovorna poslušnost. Predavač sasvim izričito i bez ulepšavanja naziva takve sisteme pravim grobljem dobrih ideja. To je dosta oštar izraz, ali vrlo precizan. U dogmi, onda se svaka autonomna ideja automatski doživljava kao pretnja hijerarhiji, a ne kao resurs. Ona biva nemilosrdno ugušena na startu. Posljedice toga su razorne. Gubi se ogroman potencijal. Pametni ljudi koji imaju energiju i znanje uvide da je put kroz takve institucije prosto neprohodan. I onda odlučuju da potpuno zaobiđu te organizacije. I tu zapravo dolazimo do onog prelivanja društvene energije o kojem slušamo. Celokupna ta ogromna snaga se preliva direktno na ulice. Protesti su sasvim prirodna, odbrambena reakcija jednog potpuno zatvorenog sistema. Ljudi nemaju institucionalni ventil. Tačno, nemaju remil kroz koji bi ideja mogla da cirkuliše, pa prebegavaju uličnom pritisku. Ali posmatrano strogo inženjerski iz ugla ovog predavanja, to je jedan od najneefikasnijih mogućih načina za rešavanje problema. Vrlo neefikasan i spor. Protesti su neverobatno iscrpljujući za građane. Traže kolosalno rasipanje energije, a često donose tek neznatne pomake. Sistem u kojem ogroman broj ljudi mora nedeljama da šeta ulicama samo da bi se čuo jedan racionalan zahtev, to je sistem koji je u samoj svojoj srži duboko disfunkcionalan. I upravo nas ta spoznaja o dubokoj disfunkciji vodi do samog jezgra ovog materijala, do onog radikalnog rešenja koje gostujući IT konzultant predlaže. Njegova teza nije da ovaj stari automobil treba odvesti kod majstora na krpljenje. Ne, auto ide na otpad. Znači, predloži se dizajniranje potpuno novog vozila, apsolutno napuštanje dosadašnjeg ustrojstva i redizajniranje čitavog koncepta političke organizacije u nešto što on naziva inkubator. Da bi se to istinski shvatilo, korisno je napraviti poređenje. Trenutni model funkcioniše po strogo teritorijalnom principu. Ako pojedinac želi da popravi nešto u okruženju, sistem nalaže učlanjenje u lokalni mesni odbor. Predavač te odbore veoma oštro naziva partijskim kasarnama.
Opet ta snažna terminologija. Da, to su mesta u kojima dominiraju lokalni moćnici i gde se nikada ne polemiše o kreiranju politika. Tu se isključivo sprovodi hijerarhija i naređuje ko gde mora da stoji i šta mora da ponavlja. A taj novi inkubatorski model sve to okreće na glavačke. Ovde se ne predlaže pripadnost teritoriji na kojoj neko živi. Koncept je učlanjenje direktno u jedan specifičan, uže fokusiran multidisciplinarni inkubator. U ovome leži ogromna psihološka promena. Inkubatori nisu vezani za mesne zajednice ili puku ideologiju. Oni se formiraju isključivo oko jednog jasno definisanog problema koji treba rešiti. Znači, nema više lepljanja plakata po mraku za nekakav opšti cilj. Nema, postaje se deo stručnog tima. Ti primjeri koji se u izvoru navode su fantastični, jer odmah slikaju jasnu sliku. Zamislimo inkubator koji postoji unutar te nove organizacije sa samo jednim jedinim zadatkom. Hitna pomoć stiže za najviše 5 minuta u svaki deo našeg rada. Ili možda inkubator koji se zove Sistem za fer i transparentnu naplatu parkinga. To su neverovatno oštri i jasni ciljevi. Svaki građanin ih istog trenutka razume. U ovakve celine ljudi ulaze motivisani željom da primene neko svoje specifično znanje. Da se reši konkretan problem, da. Jer da bi sanitet stigao za 5 minuta u veliki grad, nisu potrebni klimogolovci iz partijskih sala. Potreban je iskusan saobraćajni inženjer koji razume protok vozila, potreban je medicinski radnik za trijažu, IT stručnjak za sisteme rutiranja. Upravo ta multidisciplinarnost jeste srce inkubatora. Kada se na jednom mestu nađu svi ti različiti stručnjaci fokusirani na jedno rešenje, prirodno se menja i čitava organizaciona kultura. Ne gradi se na slepoj odanosti lideru, već na zajedničkom radu i poštovanju argumenata. Ljudi su fokusirani na zadatak, a ne na funkciju. U starim strukturama ljudi provode godine raspravljajući ko će zauzeti koju funkciju. U inkubatoru ljudi stoje oko table i raspravljaju koji je algoritamski najbrži put za vozilo hitne pomoći kroz popodnevni špic. Taj pomak fokusa menja ishod za čitavo društvo. To je prava primjena inženjerske logike. Suština je merljiv rezultat. Ali naravno, tu se odmah javlja ono ogromno sistemsko pitanje. Kako stotine takvih malih inkubatora uopšte mogu da funkcionišu unutar jedne jedinstvene organizacije, a da ne dođe do haosa? Tržište ideja je odgovor. Da, to objašnjenje unutrašnjeg tržišta ideja. Koncept predviđa veliku organizaciju unutar koje u isto vreme postoji 200-300 različitih timova sa svojim projektima. Svi oni se nalaze na slobodnom internom tržištu i takmiče se jedni protiv drugih za pažnju, resurse i podršku. I tu dolazimo do onog revolucionarnog dela. Niko, nijedan lider ili glavni odbor ne donosi dekret o tome koja je ideja najbolja. Sistem sam prepušta tim idejama da prežive ili propadnu na osnovu svojih rezultata. Znači, brutalna, ali pravedna decentralizacija moći odlučivanja. Uspeh inkubatora ne zavisi od toga da li se rukovodilac dopada predsjedniku organizacije. Uspeh se meri nepristrasnim inženjerskim i kvalitativnim metrikama. U prenavanju se to veoma lepo poredi sa atletskim desetobojem. Prave se jasni preseci i organizacija posmatra neumoljive parametre. Koliko je stručnih ljudi taj inkubator privukao, koliko su donacija prikupili za svoje istraživanja, kakva su konkretna rešenja ispisali na papiru, da li su ona izvodljiva, kakvu su unutrašnju radnu etiku izgradili. Inkubatori koji na ovome rade postižu visoke ocene i potpuno prirodno isplivaju na površinu sistema. I to je zapravo uvod u verovatno najelegantniji deo čitave teorije. Prelomni trenutak kada ta organizacija izlazi pred građane na izbore. Prema ovom modelu, na kraju jednog višegodišnjeg ciklusa, prave se konačni preseci na tom internom desetoboju. I onda onih 20 najuspešnijih inkubatora automatski, po sili internih pravila, postaju zvanični izborni program organizacije. Bez dodatnog glasanja, pregovora i zakulisnih radnji. A najistaknuti ljudi iz tih pobedničkih inkubatora automatski postaju nosioci na glasačkim listama. Nema provlačenja kroz iglene uši tajnih odbora, nema postavljanja poslušnika na vrh liste da bi primali platu.
Taj mehanizam saseca u korenu problem oportunizma. Da, ta prečica je fizički izbrisana. Nema nametanja odozgo, pred građane izlaze samo pojedinci koji su se mesecima ili godinama dokazivali na raščlanjivanju konkretnog problema. Ne iznose se prazna obećanja, već testirana rešenja. Ovo iz temelja menja način koji građani percipiraju izbore. Zamislimo kandidata koji umjesto opštih mesta izađe i kaže moj tim od 30 stručnjaka je u protekla 2 godine matematički razradio model kako da se skrate liste čekanja u bolnicama, sistem je proveren i evo kako izgleda. To momentalno razbije onu apatičnu mantru da su svi oni isti. Takva organizacija bi nudila jasan, transparentan proizvod koji je preživeo internu kontrolu. A transparentnost je jedina stvarna valuta za gradnju poverenja. Autor pominje Peter Druckera, kultura jede strategiju za doručak. Ako unutar organizacije tiho vlada kultura sitnog podmetanja, oni sjajni papir sa programom ne vredi ama baš ništa. Inkubatorski model rađa mikrodruštvo koje nagrađuje rad i timsku saradnju. Ono što organizaciju u tajnosti trenira, postaje njena javna snaga. Ako se trenira samo poslušnost, postaće organizacija poslušnika. Tako je. Ali ako se trenira rešavanje problema, stvara se organizacija sposobna da reši probleme celog društva. Kada sve ovo pažljivo stavimo u jedan širi, životni kontekst, postaje jasno zašto je ovo bitno za svakog ko danas osjeća političku apatiju. Ta apatija obično vuče koren iz uverenja da nema dovoljno dobrih ljudi ili da je ovde sve zauvek izgubljeno. A to jednostavno nije tačno. Posmatranje problema kroz ovakav sistemski koncept pokazuje da problem uopšte nije u manjku pametnih i moralnih ljudi. Naše društvo je takvih ljudi prepuno. Pravi problem je to što su trenutni operativni sistemi baždareni tako da marginalizuju pametne ljude. Dolazimo do zaključka da ne moramo mi izmišljati način kako da promenimo ljudsku prirodu. Potrebno je promeniti arhitekturu okvira kroz koji ta priroda struji. Ovaj model nikako ne pretenduje da bude utopija. Sam predavač ističe da mnogi inkubatori neće preživeti prvu godinu postojanja jer nisu našli pravo rešenje. To nije mana sistema? Ne, to je njegova vrlina. To je zdrav proces prirodne evolucije u kojem napreduju rešenja otporna na surov test realnosti. Upravo ta evolucija nas, evo za sam kraj ove analize, ostavlja sa jednom prilično dubokom i provokativnom mišlju nad kojom vredi zastati. Ako bismo kao društvo zaista napravili ovaj iskorak i ukoliko bi se organizacije transformisale u te otvorene inkubatore, sa nemilosrdnom unutrašnjom konkurencijom zasnovanom na znanju, šta bi se tada dogodilo sa čitavom jednom masivnom klasom tradicionalnih političara? Šta bi radili svi oni ljudi čija je jedina veština do sada bila da budu poslušni klimoglavci unutar zatvorenih partijskih kasarani? Pa ne bi imali mnogo opcije u takvom sistemu. Da li mi zapravo, proučavajući ove moderne modele organizacije, prisustvujemo samom početku jedne sasvim nove epohe, trenutku u kojem stara, rigidna politička hijerarhija sasvim nečujno postaje tek jedan običan evolutivni višak na stranicama istorije? To je zaista moćno pitanje za kraj. Definitivno pitanje o kojem vredi razmišljati dugo nakon ovoga. Bila je ovo još jedna dubinska analiza. Hvala na pažnji i slušamo se uskoro.